West Karbianglong Kheroni Phelangpi Pator Arong Along Arni Hot Hepin Pen Kachesong Pini An Nisir Kep Pleng Tanglo Choche Junje Akachesong ke Karbianglong Arlo Kiche Kibe Aso Tum Karbianglong West Karbianglong Along Le Mate Sixidul Arlo Longle An ke Kiche Kibe Aso Phan Jorlong Le Puwai Phitsida Ladak Kiche Aso Tum Nangbat Bomlang Lasila haya long le pen lung thai nang ji mate thar le thai nang po lason si Karbianglong Autonomous Council CM pen klar dak pen rada tu mathengno nang ke than ke pachini po nang ji la pen side ami cheng phit nang po pusi ka che song arara tu hang pon la pen pini an ke niner kep ke pleng ani lo IPG DC West Karbianglong along la pen Karbianglong Autonomous Council CM abidi sar khorsing teron phan CM ahin pen nang ka chetoy atum angno than de non dak le poching wai phit ko bulam si poching wai po buna pachini bo pusi pula he la si la solong bang le tumben alang tumben pi reply mahala bang si alam boy mahala bang sing hong bola si la song bong tum ka che song ke claim ke dan mang ke Karbianglong ra don la so teng si mek pramo prang bom nang ko bom nang ko la ke karbisi kang thur karbisi kachar jula pen karbisi jul me thang bong kachar ju ka chingki la pen ka che paking hala so bang se jasemet pel padu kon pot Karbianglong ra don tum ke la ke party song thorom Karbianglong se jut kok lo pot karbi tu manon an tinda arjunang po la pen pam putula mane arlo le chingwai choi chingwai nang pusipu la si la bangso ka chingwai long nali tum det tong chingwai do jima mane la Karbianglong tum phane ka hala so ka chingwai long ke kali te nili mana hang pon pe de jo pap dak lam lo kya kemang ke la hello kemang bu ke thek dak lam ti la si la so kemang bang ke ra hong jai long paklang po thal so kemang ka chingwai long li phana hang pon pe de jo thang lam bi da মহোদয় পঠিয়াইছে ইয়াৰ গোটেই ষ্টক অফ চিটুৱেশ্যন তেখেতসকলৰ কি কি ডিমাণ্ড আছে সেইটোৰ ওপৰত আৰু এটা মেছেজ কনভে কৰিব কৈছে তেখেতে CM ইজ ৰেডি এণ্ড ৰেডি ফৰ ডিছকাশ্যন এগ্ৰিড ফৰ ডিছকাশ্যন গতিকে তেখেতসকলে ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ৰেডি আছে নে সেইটো মেছেজটো দিবলৈ আৰু মেছেজটো ল'বলৈ মোক পঠিয়াইছে গতিকে সেইমতে কোনো CMৰ যিটো ডিচিজন তেখেতে ডিছকাশ্যন কৰিব এগ্ৰিড হৈছে ৰেডি আছে তাৰপিছতে তেখেতসকলৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলেও বিচাৰিছে ডিছকাশ্যনটো কেনেকৈ ডিছকাছ হ'ব তেখেতসকলে ডিছকাছ কৰিব নিজৰ মাজত সেইমতে Kheroni pen Mohanteron Karbianglong Live